turongeye turabasuhuje kandi tubaye ikaze mwese mwahise mukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh nk'ibisanzwe mubana mu makuru ya buri munsi. Duhora tubakangurira gukora subscribe ndetse kandi niba mwakunze inkuru zacu mukaba mwanadufasha zikabasha kugira ku bantu benshi bagiye batandukanye. Amakuru tubazaniye muri aka kanya nakwibaza ngo naya. Amakuru tubazaniye na inkuru ivugwa mu karere ka Karongi umurenge wa Gashari, aho Convayeri w'imodoka yarakajwe nuko umushoferi atinze mu bwiherero ahitamo kwitwarira imodoka yuzuye abagenzi. Ibi byabaye tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 abibera mu murenge wa Gashari aho mu karere ka Karongi, aho hari mu gitondo imodoka ya Ritco itwara abagenzi yari iparitse aho zisanzwe ziparika hazwi nko mu centre ya Birambo. Umushoferi yarakubwe ajya ku bwiherero, havuye ku bwiherero abona Ritco irimo iramwereka plaque y'inyuma, no kuvuga ko Convayeri yari yamaze kuyitwara. Abivugwa ko uyu mukonvayeri yarakajwe nuko umushoferi yatinze mu bwiherero kandi mu by'ukuri Convayeri ashaka kuza kugera i Kigali ku gihe. Iyo bisi ni Ritco itwara abagenzi guturuka mu Birambo bya Gashari yerekeza i Kigali. Umushoferi yagize ati navuye mu bwiherero, amvuye mu bwiherero anje gutwara imodoka nkuko bisanzwe, mbona imodoka yamaze kugenda. Naketse ko ari abajura bayibye, ndayirukankana ariko hambuze nduru. Mu gihe nyiri kwirukankana mbona imodoka ihise igonga umukingo. Uyu mukonvayeri yahise acika, gusa ku bufatanye bw'abaturage na polisi y'igihugu yaje gufatirwa ahitwa Inyange ni mu karere ka Ngororero, ahita atabwa muri yombi. Ubu ngubu akaba afungiye kuri station ya polisi y'umurenge wa Gashari. Umwe mu bagenzi bari muri no kwasteri yatangarije Igika TV Rwanda ati chauffeur Convayeri yakomeje kwitonganya igihe kinini cyane nk'iminota hagati y'5 ndetse n'10 yibaza icyatindije chauffeur mu bwiherero. Mu gihe akiri kwitonganya tubona afashe kontake ajomba muri aho bakiriza imodoka abarayakije atangira kuyitwara. Ubwo twatangiye kugenda tuvuza induru tubaza Convayeri niba yaba afite uruhushya rwo gutwara imodoka, gusa we yarakomeje aragenda. Tukirenga metero zigera mu 100 cyangwa 200 imodoka yahise ayigongesha umukingo mu gihe yaragiye gukata ikorosi. Gusa kubw'amahirwe nta muntu n'umwe wigeze akomerekera muri ino mpanuka, gusa Ritco yo yarangiritse bikomeye kuko kugeza n'urubu tuvugana tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 Ritco iracyaparitse aho yakoreye impanuka, mu gihe hategerejwe ko hazazanwa breakdown Ritco bakajya kwikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda buri gihe ikangurira abaturarwanda gukomeza kwitwararika mu gihe bagiye gutwara ibinyabiziga, hariho kuba ababifitiye uruhushya ubwo ni permis de conduire bakaba bemerewe gutwara, dore ko Ritco itwarwa na kategori D1. Bityo rero abaturarwanda bakaba bakangurirwa gukomeza kubahiriza amategeko ajyanye n'umuhanda, birinda gutwara imodoka basinze, bakirinda nanone kuba barenza umuvuduko wagenwe. Gusa ntabwo tuzi ingingo zizahana uno mukonvayeri naramuka hamwe n'icyaha cyo kuba yaratwaye Ritco ku bushake. Gusa bikekwa ko ibyangiritse kuri iyo modoka bizajya ku ruhande rw'uwo mukonvayeri, dore ko yafashwe yaramaze no gucikana amafaranga yari yamaze
kuba yakwishyuza abagenzi bari bari muri iyo Ritco. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu amakuru tukomeza kugenda tukugezaho, kandi subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uzibona mu ba mbere, ndetse kandi wibuke no gusangiza abandi ano makuru tuba tugenda tukugezaho. Turabashimiye cyane.